Ni ku munsi wa kabiri ibikoresho byinshi by'igisirikare cy'Uburusiya bikomeje kwambuka umupaka wa Ukraine n'Uburusiya berekejwe n'isinzi y'abasirikare, ariko kandi General Ramazani Kadyrov mukuru w'abanyacecenia yasabwe n'abarwanya yoboye ati kuki tutari kwerekeza Kiev ko twifuza kuyifata nyuma yo gufata 100% Mariupol. Ni nako kandi ku rundi ruhande Finland na Sweden nyuma yo guhabwa gasopo n'Uburusiya bwa President Vladimir Putin yo kudahiririra kwinjira mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO, ubu ibi bihugu byasaze byasizoye ngo birashaka kwinjira muri uyu muryango wa gisirikare. Ni nako kandi Zelensky kuri telefone we yavuganye na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson amusaba ubufasha bwihuse bwa gisirikare, asa n'umutakambira bikomeye. Byose ni kuri page zikomeye kandi zikakaye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano ku munsi wa 78 w'intambara ku mpaka wa Ukraine n'Uburusiya. Mu gice cy'amajyaruguru yawo hakomeje kwambuka indege nyinshi z'intambara ndetse no ku butaka imodoka bya gisirikare biremereye cyane nabyo bikomeje kwambuka uyu mpaka ubudahagarara. Indege zo mu bwoko bwa Antonov N225 nazo zikomeje kwambutsa abasirikare binjira ku butaka bwa Ukraine mu mirwano berekeza mu bice byamaze gufatwa n'Uburusiya. Imboni y'ikinyamakuru kibanda ku makuru y'intambara ya Ukraine Belarus Partizan cyavuze ko urugamba rugiye gutangira mu buryo bufatika. Bivugwa ko abasirikare bakabakaba 95,000 aribo bamaze kwinjira ku butaka bwa Ukraine mu masaha 48 gusa ashize. Naho ku nkuru y'abanyacecenia hari amashusho yashyizwe hanze na General Ramazani Kadyrov mukuru wabo bamusaba ko yabasabira President Vladimir Putin akabaha uburenganzira bwo kwerekeza i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine nyuma yo gufata 100% Mariupol babigizemo uruhare rukomeye. Nawe kandi uyu mutegetsi General Ramazani Kadyrov yabemereye ko vuba bidatinze yizeye kuza gusubizwa na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ko kwerekeza mu murwa mukuru Kiev. Mwibuke kandi ko hari n'igice gito cy'abarwanyi b'abanyacecenia bari mu murwa mukuru Kiev muri operasiyo zihambaye. Bivugwa ko aba barwanyi bafite kandi ubunararibonye buhambaye bwo kurwanira mu mijyi bivuye ku byo bakoreye muri Syria kwa Assad. Kandi abakurikiranira hafi rero iyi ntambara bavuze ko aba barwanyi bakomeje gushegesha igisirikare cya Ukraine mu murwa mukuru Kiev. Ni mu gihe Finland na Sweden byo byamaze kwerura bidasubirwa ko byifuza kwinjira mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO cyangwa se OTAN. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bikomeje gushuka abategetsi bakuru b'ibi bihugu kugira ngo havuke indi ntambara mu rwego rwo kunaniza President Vladimir Putin wamaze gutanga gasopo kuri ibyo bihugu ko nibihirahirira kwinjira muri NATO azakoresha ingufu z'umurengera mu kubihana. Tubibutse ko ibyo bihugu byose bituranye n'Uburusiya, ariko Uburusiya bwo bukaba butifuza inkambi zarizo zose za gisirikare z'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO hafi y'ubutaka bwabo kuko byabara agasomborotso gakomeye ku Burusiya. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti byavumbuye amakuru kandi y'ubutasi ko President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuganye kandi igihe kirekire na Boris Johnson amutakambira ngo bamwoherereze imfashanyo ya gisirikare kuko abona ageramiwe n'ibitero by'Uburusiya bishobora gusiga bimukuye ku butegetsi. Iki kinyamakuru kandi cyemeje ko Boris Johnson w'Ubwongereza nawe yemereye President Zelensky ko ubufasha bumugeraho vuba bwa gisirikare. Ni byinshi bikomeye kuri page ziremereye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ni byinshi bikomeje kuva ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Uburusiya bukomeje kumisha ibisasu bikomeye ku butaka bwa Ukraine. Ubu noneho hakoreshejwe ibisasu byo mu bwoko bwa morutiye. Ni mu gihe kandi President Vladimir Putin w'Uburusiya yemereye inshuti ye yakadasoka President Alexander Lukashenko wa Belarus kumufasha gukora intwaro kirimbuzi zihuta kurusha izisanzwe mu isi. Turasoreza ku mayeri mashya y'Uburusiya kuri bamaneko bayo ku butaka bwa Ukraine ndetse no mu Burayi bwose, yewe udasize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimwe mu bitangazamakuru bikomeye biri kuvuga amakuru y'intambara byavuze ko kuri wa gatatu mu gitondo Uburusiya bwamishije ibisasu bikomeye mu gace ka Kranive. Ibisasu byahatewe ngo nibyo mu bwoko bwa morutiye. Bivugwa ko ibindi bisasu byarashwe mu gace ka Zaporizhzhia ariko byasubijwe inyuma n'igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere muri ako gace. Bikavugwa ko ibi bisasu byayobejwe bikagwa mu nyubako ziri muri ako gace, zose zirangirika bikomeye. Ntabwo biramenyekana niba aha hantu hari abahakomerekeye mu buryo bukomeye. Ku rundi ruhande Uburusiya bwatangaje ko bwarashe ibisasu 93 muri iri joro ryakeye ku birindiro bibiri bigenzura ingabo za Ukraine ku hantu 67 ingabo za Ukraine zihurira zinabika ibikoresho bya gisirikare ndetse no ku handi hantu hatatu hari ububiko bw'intwaro zikomeye z'iki gihugu. Kuva urugamba rwatangira Uburusiya bwa President Vladimir Putin buvuga ko bumaze gushwanyaguza indege z'intambara 164 kajugujugu 125 indege zitagira abapilote 807 indege 302 zihanura misile
misile, ibifaru n'izindi modoka z'intambara 2998 cyo kimwe n'imbunda 360 zifashishwa mu gutera ibisasu biremereye. Izo ziyongera kandi ku zindi ntwaro 1455 hamwe n'ibimodoka by'intambara byifashishwa n'igisirikare 2808. Ku rundi ruhande, perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yatangaje ko Uburusiya bwa perezida Vladimir Putin bwemeye gufasha igihugu cye kubaka ikoranabuhanga rishya rya misile. Lukashenko uyu yatangaje ko yijejwe na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ubufasha bwose kugira ngo igihugu cye cyubake ikoranabuhanga rya misile zihuta cyane. Yavuze ko iyo ngingo yayiganiriyeho na nyakubahwa Putin w'Uburusiya hamwe n'umutegetsi mukuru w'ikigo gishinzwe isanzure mu gihugu cy'Uburusiya Dmitry Rogozin. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwashinjwe ko bwashatse pasiporo nshya 1000 kugira ngo bujijishe hanyuma abayobozi babwo n'intasi cyo kimwe n'abagore babo babashe kuba batagerwaho n'ibihano by'ibihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yasabye ko mu buryo bwihuta hakorwa pasiporo 175 zizatwara miliyoni 3,300 by'amayero. Bivugwa ko izo pasiporo zigenewe abategetsi bakuru b'Uburusiya mu nzego zinyuranye hamwe n'intasi z'Uburusiya. Ntabwo biremezwa niba uwo mugambi wa Perezida Vladimir Putin ndetse na Sergei Lavrov, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, uraza gucamo. Uyu mugambi bivugwa ko ugamije guca muri humye ibihano abategetsi benshi b'Uburusiya bafatiwe n'Uburayi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ati, nge sindi umusirikare ariko nkora diplomasi, ndasaba abanya-Ukraine bose kwitandukanya n'ububeshyi bwa Perezida Zelensky ukomeje kubabeshya ngo azatsinda urugamba. N'ukuri nge abanya-Ukraine mbafata nk'abavandimwe bacu. Mbonye ibigiye kuba ku butaka bwa Ukraine bituma mfata icyemezo kizima cyo kubasaba ngo mwitandukanye n'imitekerereze mibi ya Zelensky nabo mu burengerazuba bw'isi batabakunda. Intambara nibwo igiye gutangira nyuma y'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare byatangijwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibi kandi uyu mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri diplomasi ya Perezida Vladimir Putin abitangaje nyuma y'amakuru akomeye yakomeje kuvugwa mu murwa mukuru i Moscow yewe no mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ni nyuma y'uko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwamaze gutangaza ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya afite umugambi munini wo gutangiza indi ntambara ikomeye izamara igihe kirekire nk'uko byavuzwe mu kinyamakuru gikomeye Belarus Partiza. Abasesenguzi baho bavuze ko aya magambo akakaye ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya aca amarenga ku ntambara iri gutegurwa na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Tukiri muri studio ariko kandi reka twinjire ku kibuga cy'imirwano muri Mariupol mu majyepfo ya Ukraine mbere yuko tugaruka mu murwa mukuru Kiev. I Mariupol aha kuri rwa ruganda rwa Azovstal rukora ibyuma ubu maginga ya amakuru aturuka y'uko abasivile bose bamaze kubohozwa nk'uko byemejwe na Denis Poshel, umuyobozi wa leta yigenga ya rubanda rwa Donetsk. Ati, ku makuru dufite nuko abasivile bose bamaze gukurwa muri Azovstal bakaba bari mu maboko y'abakomando bacu. Naho muri Kiev mu murwa mukuru w'iki gihugu ku kibuga cy'imirwano hari kubera imikino ikomeye muri za maneko z'ibihugu ku mpande zombi, aho Abarusiya bari gutata ngo bamenye niba amakuru y'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze kwinjira ku butaka bwa Ukraine mu mirwano ikomeye niba ari byo koko nk'uko byiriwe bihwihwiswa mu binyamakuru byibanda ku nkuru z'intambara ya Ukraine. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ubutasi bwa leta ya Ukraine bwo buri gushakisha amakuru yo kumenya niba Uburusiya butangiza ibitero